Niko od nas ne pamti od kada dolazimo ovdje na sajam u Šabac i mnoge druge gradove. Viđate nas na putevima s našim kolima i našom robom, a putujemo i po mjesec dana hoda daleko od mjesta gdje živimo. Djeca nas putem zadirkuju, za nama viču, broje nas, a ponekad to čine i stariji. Za mnoge smo samo skitnice, čergari i cigani, a neki ne znamo zbog čega i gdje se od nas klanjaju. Kupujete našu robu, nemate mnogo vjere u nas, a malo ko od vas pomisli ko su i odakle su ti crniji od vas ljudi. I ja sam jedan od njih i želim da vam nešto što možda niste znali o nama ispričam. Ovo je naše selo Maoča. 400 nas u selu ima i 60 kućnih brojeva. Kažu da smo prije 200 godina iz Vlaške Rumunjske ovdje u Majevicu doselili, bježeći od onih koji su nas i tamo od cigane progonili. Došli smo da bi se sklonili od zla oka i neprilike, jer prema nama Karavlasima oduvijek je bilo nepravde. Osim ovog našeg, govorimo i rumunski, slušamo i Bukurešt, ali sve ne razumijemo šta se na radiju govori, jer dugo je vremena prošlo od kako smo tu, a neki kažu da smo i jezik pokvarili. Ne hodamo sa šatorima kao što neki misle i to za nas govore. Svi se u selu čančarskim zanatom od davnina bavimo i borimo se da mirno i pošteno, kao i ostali ljudi, od svog rada živimo. A gore, iznad sela, u Majevici našoj, borba za naše živote počinje. Za nas kažu da niko tako brzo ko mi, Karavlasi, ne zna drvo posjeći. Otkako za sebe znamo, mi o drvetu radimo. I za nas je svaki šumski posao sasvim običan. Neki nas optužuju da državnu šumu krademo, a takve misli o nama gone nas otkako smo postali. S nama je uvijek šumar koji nam drvo doznačuje. 12.000 za kubik bukve na panju mi šumaru plaćamo. Za naš posao stablo mora posve zdravo biti, a dok ono stoji uspravno, niko ne zna šta je u njemu. A platit se mora unapred i zbog toga nam dosta para propane. Ovdje u šumi mi korita samo grubo kopamo, da bi ih što lakše mogli iz šume do sela izvući. A onda na njima u selu fini posao radimo. Nazivaju nas koritarima, a mnogo više drugih stvari od drveta pravimo. Na našem strugu, terđaju, kako ga mi zovemo, mnogo se raznih stvari može izraditi. Na velikom mi muški krupnu robu radimo, a na malom naše žene rade sitnu robu, vretena i mosurove.
Eto, tako mi s našim čančarskim zanatom svoju djecu hranimo. A kao i svugdje na selu i mi ih puno imamo. Sad nam je djeci bolje, jer su nam nedavno u selu i školu otvorili. Prvi put od kako selo postoji. Djeca su nam počela da uče ono što mi stariji nismo imali prilike. Učitelj kaže da su nam djeca bistra i pametna, ko i ona što uče u drugim školama. Ali naša djeca od ove naše škole nemaju puno koristi, jer škola radi samo preko ljeta kad druge škole ne rade. I što god za ova 2 mjeseca nauče, skoro sve zaborave. Daleko je ljeto kad će učitelj doći ponovo. Naš Stankica se prvi od nas Karavlaka još prije rata opismenio, iako je i on samouk. On je sada u našoj školi podvornik. On nas podučava i drži tečajeve za sve ljude u selu starije. Pade, dade, dati, padati, dopadati. Kada, tada, dug, digao, dugo, kidati. Pazi ovako, sad ćemo da napišemo jednu rečenicu. Maoča je veliko selo. Sada nas u selu dosta ima koji smo od njega čitat i pisat naučili. U našem selu mi i partijsku ćeliju imamo. 10 je ovdje članova saveza. O svim važnim problemima organizacija raspravlja i komunisti na mnoge loše stvari u selu pozitivno utiču. Samo kritika i neke naše negativne pojave često su na dnevnom redu sastanka. U selu ima i takvih koji svoju djecu napuste i više se ništa o njima ne brinu. A dosta je i onih koji sa ženama žive nevjenčano i puno se djece nezakonito rodilo. To i drugovi iz komiteta zamjeraju, a i drugi o tom govore, jer ima i komunista koji to pitanje nisu riješili. Na zadnjem sastanku odluku su donijeli da komunisti drugim u selu za primjer posluže i da se prvi u odboru sa svojim ženama vjenčaju. A ovo je jedan naš stari karavlaški običaj. Svo selo je izašlo da regrute u armiju isprati, jer nama Karavlasima je velika čast mladiće u vojsku poslati. Armija nama i puno dobra učini, bar pismen se svako iz armije povrati, a neki zanate izuče i na bolje poslove u gradove odlaze. Pedeset ljudi iz našeg malog sela fašisti su pobili, jer su nas za cigane smatrali. Malo je falilo pa da cijelo selo zaglavi. I sad, kada nam ponekad donesu kino iz opštine, mi se toga sjetimo. Sve ratne filmove mi volimo, a naročito Kozaru. Veselimo se kad naši dušmani makar i u kinu stradaju, jer zbog njih smo mi puno zla i patnje vidjeli. I uvijek je kod nas tako kad gledamo naše ratne filmove. Danas su nam došli iz opštine i komiteta drugovi, a došao je i poslanik koga smo i mi birali. Dugo smo mi u selu vijećali šta ćemo kazati na ovom važnom sastanku, jer život nas svih u selu došao je u pitanje. Drvo nam je preskupo i često džabe radimo. Tražili smo da nam se drvetu cijena smanji, ali su nas odbili. Ne možemo nekad ni drvo na panju koje smo uplatili za izrađenu robu dobiti. Oni koji od nas kupuju kažu da je jeftinija, bolja i čišća od naše robe plastika. Naš zanat je bez naše krivice propao potpuno. Sad nam je stvarno došlo do grla. Ljudi će početi prositi što nisu nikad prije radili ako nam ovakva situacija ostane. Dok smo mogli od zanata živjeti, mi ni od koga nismo ništa tražili. A što mi živimo još ovdje bez svjetla u ovoj pustinji, zato su nam krivi očevi. Kad su nam vlasti odmah iza rata kolonizaciju nudili, oni su se protiv toga bunili. Govorili su da im je žao makar i ovakvu rodnu grudu ostaviti. Ali tada se još moglo od ovog našeg zanata nekako i živiti, a poslije je bila svaka gora godina.
Sada su i ti naši stari dozvali se pameti, jer vide i oni da za nas života više nema u Maoči. Iako nismo nikad o zemlji radili, naučit ćemo to koji ostali svijet, samo da nas se odavde nekud iseli. Socijalizam je svuđe došao, ali ovdje u Maoču neće ni za 1000 godina. Eto, tako smo mi govorili drugovima iz opštine. A drug predsjednik nam je rekao da pitanje naše sada nije lako riješiti, jer nema više slobodne zemlje ko nekad, koja bi nam se mogla dodijeliti. I tako se mi stalno sa životom borimo, da i mi koji ostali narod živimo. A kako nam sada ide slabo zanat, pošli smo da u Vojvodinu na sezonske radove idemo. A često nam se desi da i džabe odemo, jer nas teška srca na poslove primaju. I sad ima neki koji kažu da smo od drugih slabiji radnici, a možda su posrijedi i neki drugi razlozi. A ako nam se za naše preseljenje nešto ne riješi, mi ćemo se i dalje boriti sa šumom, pošto smo to i do sad radili. Putovat ćemo opet sa našom robom koju više niko ne traži, jer živit se mora i drugog nam za sad nema izlaza. A možda će našoj djeci biti drugčije ako nam se u selu prava škola podigne, a ne ova pod šatorom sezonska, kakve niđe nema nego samo kod nas u Maoči. Eto, to smo mi i takva je naša karavlaška Maoča. A ja sam Stojan Stanković, predsjednik Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije u našem selu i odgovaram za svaku riječ koju sam ovdje kazao. Na vama je da sudite i da možda u nama, karavlasima, i misao promijenite. A za nas je naše selo, da vam pravo kažem, jedno selo neveselo. Thank you.